Kishnat Traikam ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association EKHLTWA namadan reting bat mausbut haka janmet joka South Traik unok pra arja arpusau kilayok kem kawai kekali kamai kabadan your registration number ML11 Rilsan Arnyo nalat kor. Kadaw wala penlongi kinoy alam kani Kishnat ban kem ya ketika kali kamai kadai halor ka jingyo ya ketikat klam dabiang ki kot kisla nadu ka permit bat kiwai bat kumta la IT syakibor pulit kamadan reting police station ban le ya kabadan kam. Kinoy alam kilaong bakalong kabalingo bakateka kali kayo sticker hababon sin yakum kini ki sticker la ai bet na ka office u superintendent of police. Kila kadaw ba omla ban keno manu badon kti la kateka sticker kawan na katanat pulit ne transport Henry ki i mentah hakaan ban wat pnya namaru officer in charge kamadan reting police station ru ula kubur bakateka kali kambiang ki kot kisla ban yo sticker. Syok kilaong bakila dan lai ne sautali ki kali kamai ki bapenon kam da kaju stika bat kumba pau ha ki benai baladam ki mi ru ki kali kamai badon uju u registration number. Haka por sawjing ilayo kawai ka information bakadan ka kali ka bakamai ka bambiang ka stika. Hadin bangiya sa kitakang ya kandu eta kali ka nombor jangka ka di ML11 6527 nginapit ikikot kisla kimbiang ndrai ka bak stika keladon. Kani kejingyo stiker kelalong kaba ngirung imyala ban su tip dena kaliang ke department ayu dibaki isu kani ke stiker nera kejing ekwan mentoi ke kejing kwa sna pisa jono baki isu kani stiker ni kumna kaliang jong ka circle ni persya jure kani kejing isu stiker namar ngim tip ka pisa baki sim nangi hapor bagi sim stiker ru college sanu ka receipt rungimyo halor kita ngi persyajur dengan kejing isu stika na SP office. Hadian nang tu bangi lawan apo tanan madar tinggi kendu yo osi ru pensai ngi bakakot kali jongane kambiang. Henry ngi dali pej bangi ka stika ladon. Te kata ngi bangi kuah aban su ban khia. Kumnu ha bakakot kali kambiang ka stika kilayo. Kat ba kidon ki kali bre duna tang ke pollution ru ki hap ong lele shwa sawan sim ka stika. Mintan hi inthe osi ruang bakani ka kali kambiang ki kot kisla ka permit rumdan kinu ki kot kisla rumdan kat ba kastika layo kala dei ka rong yong rong stem mi khambu jing thoi namar kani ngi siyo ka complain don ki ba phone ngi kita ngi sulet ha po lenti ngi lap ya kata mari filap halai ko kamun kani kali gedi ba kamai sino dan jitip kar ka jing tip bangi information kala kamai teng samulai mentah kelas tangwan kamai sesani mentah las tayo ye angtangi sayo information sayo obat nadu arah jan ri bagi isu stika tengi stika na SP office bing isim lait nang nu ngimtip kata stika yo don dek ba sna pisa te ki penyo nang nu ngim la ban tip ndai kat ka jinglong mentah tengi nadu arah jan ri ngisim stika be na po SP office naka uliang jong in charge mentan tu wong bakani ngin bat be ya kali ngin palai ngin phan be kumbadai ban phan tinggi lah ya kan hiu in charge yang ladang ilap ya kini kekali baka kamai biang tinggi bonsi banging ngirungin bat bet kani jadi nak lihat ML11 tang ba haka permit baki tho hang tu haka nombor la tho Shillong region mut kadai ba kamai Shillong ke Shillong region last year ladon stika ba dan ki kali ki baya artli roju stika hadu kata kisu xerox ne ki edit ne gile kamu kiya artli kali dauju stika kawai ka kamai sawai ka kawai ka kamai sawai ki buon ha kelasnya labun ba yo obat ya kita lemba jong iba jarwa baro kila yo obat kum hamulai hapulu kila yo obat gitu kali ki bayak tu ki ba kamai artli stika kumentangi babu kali nai nga babu ho ka kali lokal sya bangili sim stika ngil hapen biang na dong sedong muka jenglut ka poi ya ka 10,000 duna sistem lada kumni kastikar kaya kibri bakam pelut sini aru kiyo kastika tiyangi bakamai hok kakta takadaw ngi persyajur kani kastika kumanga wansim hangani result ni lang na wansim nang artayu menta sispasan fogisim kawai kastika tambangi hapen biang lu kot baro new jaj abidi pat begini ki bambiang pat ko isra kanu try ka do kata tengah rong amla bantip katnu kisim namar ngampat jumlin man thiet yaladi te kat bangalik ngalik beda kum kaan nga submit ki kot nga penbiang ki kot nga sasim kastikar nga siu kapisa sispa asan phau kani lalong bian be iken
Lada mangi penbiang ikut kislang isu stika. Kidan kum kini kali pengilap menta kimbiang ikut kislah kiyo stika lalong bian lupa. Kumenta mangi dah kamu bal ngi da songkar ngi yit ngitang sucek ikut kali ngi lalap te kanu kali babiang kot kanu bambiang. Menta ki polis lagi sok bahaman cek. Kata ri mangi ong lada ki pulit kile hok ya kam cek be ikut kislah. Ondan kam man isu tu stika. Kalaj lamwer ke jengbun ke lokal taksi kat ni selong. Kadon ke stikar kawai ke stikar kaya lai sau tuli ki kali. Tekan ni kanang penbun nang penhamia ya kesurok. Benta ke stikar isu ka police department. Kat be kot kislah le DTO. Manu balik ya katangin tip manu. Ngimla ban tip mangi. Kadai histang ka anhi ke ban yit benia ya kata ta. Ka ban yit benia kanang ba kanlaj na kanu ko huri ura. Hapdeng jongi banyak taksi. Nang ni sekamat tinggi ong baik komentar mengilap ngin budi ni kini kali lah dang ilap baka kamai ngin bat baik hang no. Ba hata kapor ko mengilap yowan mentah ngilai kendu in charge kubur. Baka ni kot kali gambiang. Telah dang ilap baka kamai dari nang ni temut dai jemplot jong kabor he. Jong kaan baka mla ban ayu ngilap yang ngibat biang ini kali. Ngila ada pa, ngila ada phone central body, ngila pressure central body ba rai ban ai da jingtho. Khamtam si SP office ban li ekran na banta kani kastika. Komentar kakali bambiang kot kasla kayu astikar kumno. Mila ada pressure lepas support central budi naduk menesa waje. Mila phone yu presiden yang pidi banlet mi support SPFS banyak keren halor kari ke isu ba menta bami. To menta bagi isu stikar sibna hitam menta sibna aksi laisi. Menta kanang mi kat bampat kut kani ke isu stikar ngidang lap baik kinang bun ke balong kumne. Kibaya kem kokot kasla ka babiang kibayo stikar. Neso kibaya hak arteli kali dah kaju stikar menang bun ke bangin salap ladang ya trailang kum kaya asusan hamtam menta gini ki arsaka ka jingbun tak lut ini ke bakamai taksi kat sabalik village nadu ni baka yang star hamadar ting ru babun ki arsaka ke bayang ke bakamai bian menta arlai sing alap kidon ki arsaka ke belawan ke ada nomor stem ndri kidang bun hido tu nomor li ke bayai bawan kamai kibampet tat balawan mangki bun bagi tang subaklah kirung kelumar sanu gile kelumar komno hadu bala kta alur ini kila don hapo thanat mentangi dan tu thanat tambangi kendu untuk osi onga mi sapi sia sebaran pedap kam sabat ki tingi kamio ekran barki ngimku ai ben interfere kata kap jekir marboi bakal abat ka an te kimar ya tip untuk baka ikwa ya ka transport department bahkan syumkhya bahkan pekya keluar kini ki stiker. Jadi kami kestikar kalau long bian, kalau ada ka jingyok mentoi simet jongnura, hila bantep. Ni syukur pat ban ngi kuntu ya ka DTO ba nang ni sekmat soba ban long kanu ka checking na kanu ka bencek ki local taxi. Ya ki stiker ki de belong mai salensar ka om masulong bai kum kata ka ba jingyok mentoi jongnura. Kada kalong salensar kalong ka ba khuoi, kalong ka ba stutnat yang ngiru kinongnya ya ka local taxi bangi kamai jokpo na ka local taxi ikwa kumya kita hikan. Kumjuru kumi kini ki arsaka kumbalaju ong ladap pelak ya ketika permit andai haduk mentangi 4 UI kata nombor plate wrong stem andai ki ya bi kumtuhi ki deng ngama klarang ki deng kamai bi anye ki deng niat offline he tengah kerpat ya ka DTO ba ya ka transport department ba kan simkhya halor kini ki kamboro kenang bangi kinongnya nginsuk mensim haraka ya ka yang jongi penlaj bi ka jingtut bat ki kiar dan kalian ki pulut tu ki de ban cek bai lang ba ka tu mesin ka peladon kenang bernyelap lada kilap penfanyi kita ki bombiang ki kot kisla lada ki penengkam hi katu komisin kamut kinap ikal hok manu bombiang rai kita ki kot kisla ladon katu komisin ngambang ngatharai garan kinap hi namar katu komisin kan tiplut na nama teknologi bomta kumba pertai start menta kalayat bet lada kicak kita tharai kinap hi kita bombiang kot kisla lada kiyat bet ya kita ken kiyat hok kita menta kum kitrai kaliru lada ki kwa ban sim ya kata stikar kita kila ban sim handai kumna ngikuntu pat ya ka police department kan bakin cek ya ka number plate jongki kan langba ka number plate kin salap kan ya kata ka jing sisa badan na bomdan ka kot bobiang jongki local taxi tapi idon jumut ya man don ya kan stikar akalian jungi mi don jumut ya kan ka stikar bode ka sulong kam kai no nomor asuyo don nong thiet e kitu ki bomdan ya kot sla jong ka kali ki penengkam ya ka private set rong kum tu bayong bastem ke pedengkam kai ka tu ndrai mengi par bakamai hok ngi pan nong saja mangi kitu kiwe ki ar kinang kamai sahu maki kalau nak ta kawan jing an ta kan lada ki kwa ta penbiang kot kesla kide bane apa USP office kide ban karan mat ki penbiang ta kot kesla bade bandan
kinyo tuli na pratli kini bandon kita kikot handai kita kikot kimbiang. Te kalong dan oi katu kastikar bandon kam dan cuma toy katu kastikar. Kalong kontai bade ngilai ikat la bun senam galing i ni kastikar kalau belum kalau sulong bean me kam dan cuma toy kai itu. Hai, halau kata bun senam kata la bun senam kalau along ngomta. Ba kecingdan kastika kamdan menjiminto yang ini babu lokal taksi. Nomor bun di bambiang ikut selar ke yo astika. Tekan mento i bani isu tastika. Lara upulit na ka dikiyo ko cek be ikut kislah kali amban cek ek tastika. Menta ka lara ucek upulit kastika isu upulit tenong oke be. Maladon tu stikar bum cek su ikut kislah. Lara piwa amban cek ikut kislah cek be ikut kislah. Lara filap ba kimbiang panya ki. Lara filap ba kimbiang pelan. Wat ong bangam don stikaran pan kata tenginu ya. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.